Porono te me hoere mawhari me e te no te arwhaitu tātou whareref au ai te pomhanama, rono no te ia no tiunu, roto i tātou ia parau api, tramai te maupo pore tape hea mai no te poho. Mai te piti ahuru mamahano e pere arara te maur a te tere au no te pahira te tere au mai teiti hari tātou i moria, te tumua ino te maumatini, ti tauhia e tātai, a ti ei noatua ia matarate i whiwhi, wa ta whaateimi at ohia te uhipa, a te maurawa uhipa. Anan hei raro ai te tamarun whare ap orar hei, hafo whahia te parau te vheine, ta rato mau arur ai, te mau tōru o arau e amohi are rato, no te i poe tape amai tātou i te parau o France Belman e tāna puta Femme Lumière, puta i papa hia i ana i te matei te piti tawatin ahuru mahi tūra, no te tuatapapa i te parau o te mau heine, whari mei tātou ia irimin te hei, pere te teni te ie, no te tātira UFO, no Porinetia. Te primeira te maitira purutua te nun a teina, te rotono a te maupoti i te whainginira, wahare hi o i te whaaputo i atimono, no te whahamana orai ratu i te a amo te nun a tinito te uhipana i reira, i te maumatahiti tawatini wauhanere e ono ahurura. Traho mamai ta i whaiti atu nere tui tātou maupo parau, mai te piti ahuru mamahano e pere reim eri tātou, tō te pahira te tere au, whaiar ai tōna mau tere, mai teiti hariti atu i morea te tumua ino, te mau matini ni ei te ie pai, ti tauhi e tātai, a ti ie ino atua i a matara te ie whiwhi, wo whaoti te whaatere, no te te ie te tāno atu i te tātu ar au te mau rawe uhipa, e whaateime atu i tā rātou mau uhipa, tumparau te iha pohia mai, e Naya Bennett. Te ie te matini if atau pupuru te tere au te reo au. Na te ie ap o if aititi te imhau te whiwhio taua matini i te imhana. Piti matini te ie veinein e ia te reo au e toru at o matini te ie e ti e iara e ia tata i mai te hia. Te imhana tra matini e te veira ti te mo whiwhi ni soktrara, te veira te mo pia matini tata tō hio e tera ame rao tra mo teia, ne ne tu e tātou tata e tara matini. Tra piti matani ti a ehia i o verama, no tata e tō. Wotin e tra mo ohipa tata ira, ne ne tō tātou e prau, te veira e hoi maia e toru matini. Te mo matini te veira roto te pei, e mahana e matini. No ria e tātou i tata e toru matini, te veira i piti, tra e toru, e pei a matini, hoi a matini, te veino ara i ne, no te mo whiwhi, te hare mei ne, te mo mahana e muri mei. Mai te pēnua tu e tere atu te tata ir a matini ua wheruri te teete e tārahui to e pai. A ti e nua tu te reira ua whaoti atu o te teete e whateimei te reira au tana maurawe ohipa, te atu te teime a wharu mai te iwhiwhi. Nua tu te hepo e te man on or au te tei, whaotir a te ie o tā rātou wifari. Ua tupu hoa ia te tei ma ino rā. Te tei ma ui rei, no te mea mōro pa in eho. Me murisor ara te hior ano te pahi. E rowe hoa ia trafa anhor a, no te pahi noa. No te mea e me te aturiro na tōm orea te e pahi te rewau. Au haapapu mai te me te rewau. E tani niu mai rato ia mātou no tau ahau mai rowe ta mātou e hipa. Ta mātou ia te eira. Na te atuara e tauturu mai a mātou. Nua tu e waf ateime hia te tei maurawe uhipai wa tap ia hia te terer au te rew au wa apapu mai te whaterer au te tei e ita o ia te tei o pani. Tā rātou tautor a ia tata i hia te maumatini e ia whatupu ahau hia te mo terer a i rutupu ia teiki e o morea. No te mait e o tāna maurawe uhipa e no te mait e atua o tuir atira nom orea. Tara hau tātou a whaari mei e tātou manhini anan hei, i raro ai te tamaru no te whare ap or ar hei, e whahanahana hei a te parau te mau wheine, no te iwar a te mateiti, te wheine i roto i tā rātou mau aror a, te wheine e te mau toru a rau atua, e amo hiara e rātou i te imhana, no te iepoe tape a mai tātou i te parau o France Belman, e te putai papai hia e anai te mateiti piti tawatini aur mai tura, topa hia te ua Femme Lumière, o wharerero hi atu o ia e merite ato. Matahiti piti tawatini ahuru mahi tūra, tō France pap eir ai tāna puta, les Femmes Lumières. Le même jour, Madeleine se réveille tôt. Allongée sur son lit, elle pense à cette ville, Korora Reka. C'est au nord, à plusieurs jours de bateau. Il paraît que les baleiniers y font étape avant de descendre plus au sud. E a amu te ie no te mawhine te ie mo mai te teiti ar a i te taime ai te rātou i tia i hia. Te whiwhi te orer aia te tātei te whār i tō rātou huru mau, ar i o wei mau rātou. Ai ona i no te whaine, ho ea e no te tāne, no reira mai tō uman oi papa i te ie puta.
wha I te o vai oe, wha I to oe hurumau, no atu te tauwhiwhi. E wahine te ie e au meit e te ohipanan o in e te paruei rorowira. Wap ari oia I au te aroa. Wha a hia roa no ui te mat e te eho e whaine, no tōna I tuito mau, tā ui mātou mait e. I roto I tō rātou rar a, ai ta te reirei ha awhawha a hiana. Nā roto I te mo ohipan ein e tupu mai ei te mo ohipa wha a hia. Te tumo iau te iene puta, ua papa e iau iana I te whenua au te aroa, no te mea te whenua mata mua te ie, te whari ia ma I te atu o te whaine. I te hope amataiti e nen e hia ai te pitira au te puta o te mawhaine a ratai. Tara te wharira tātou I tātou manhini a Erimin te hei, pere te tini no te tātira ufono porinetia o Iahoi, Union des Femmes Francophones d'Océanie. Erimin, Yorana. Me Yorana, maruru te wharira mai. Maruru atu ia o e te pahanora e tāmato ti taura. Erimin, anan hei, te veira te I oru e whaatupu hi raro ai te tamaru, I te tupu wahau I roto I te aua no te ua, whahoi hi mai raro ai te tamaru no te whare aporar hei. Hea te mo tapuru ai pa o ta auto I whanau mai anan hei. Me tra hawa tāte e mama e paromene, te arawhi, te tareni, te ituito, e te hina aro o te mo mama, e paturu atu ai tau rātou mo tāne, no te whaamura ai tā rātou mo tamari. Ia mai te e, tau rātou rara. Anan hei, Erimin, te vera te te mo manhini tā e, o ta auto I ti tau, aure rā, te e noha mo vahine I o tātou? Te veira hoa, te e mo mama, te e mo vahine arawhi, no huru atu o hipa tā rātou e rawe, awha e mei rātou I o. E te wei to arara, e toru vahine te harmei, no te apiti te ia mon oi harmei nei e te e mama I papa I te puta. No te mea tato mo vahine, ia rawe rātou te uhipa, e erepa I trāno uhipa, e hui hoa I te whare, te wei hoara tapura uhipa I te whare, te wei ra hoa te uhipa, e te motamari, e te hatu. Te atura e tutua whare. Pauroa. Tini a pauroa I tō rātou tua. E te ia mahana, te wei nei mo mahana, mo mama, mo vahine, o te whaatupu I tā rātou te iete. E anan hei, e toru vahine te harmei, e parohi atra atelier, e tau ar aprau. Te e mo tau ar aprau me tamoni. Anan hei me tamoni ore. At hei, te mei te e o te torumi ma ahoi. Ia, te mahana e te tapono I te mo hopo I atoa. Te veira. Apiti, te whiwhi I roto pū I te vahine whaatupu uhipa, e tāna tō te iete. E hapa e tāna whauwha tumu, ia whiwhi I te teime topatari ai. Te wei to ara hoi haawā te harmei wharerei, ia rato. E te toru, trai a prau no te mopra a vahine I hina arora, e whaatupu I te uhipa. E whiwhi rato wheruri a... E te tānahi e whanau. E te ria. Te wei to ara tara. No te tauturu rei rātou. Erimin, tarapa e mau hene e hin arora pa I te ia pa I toru o atarumui, te me tano tara haremei anan hei, e wharerei, e whawhātua I te man o, me nā hea I e whanau. Te ria toa te tei, e harmei rātou, e ahuru veine I te te meho e wharerei te I e veine, e hap I a rātou nā whea, te torumi a rātou, te teime rātou, e whiwhiroa I te pē, o te tino, tō rātou tino, te ria. Anan hei, Erimin, te ipa e whanhor a, e whar ino hia te mau heni, aro anene o te mau papai harmei hio. Ai, te harmei ne, te mau papai, te rātou ani hia, te harmei ne. No te mea, e papa roto utua whare mar ai te uhipa at mama, at veine. Ei te tara mō veine, e haune no ta rātou pāni, e ta rātou tau o, e hi ono mai te tāne, te veito ora ta rātou tapuru uhipa. Me apipiti, i harina me tara mahana pauro, e te veito ora te a whaanana te ra, har me tara whare hapir au admission nei, nini rei, mi e te roa tora ahurumapiti, i o ti ahurumapiti, e whahamana o mātou, no te mea I roto I a mātou, te ua ti ato o mai o mewa bug, o harita o me ona ua tauturu, ua toro mai te rima I a marata mātou, tatato o tapura uipa, e himene hia tāna mō para pei papai, e te veito ara, te veito, bea reiro te ohipa e tupu, te mō whaite I te atai a tā rato hoa I rawe, e ere me ho ohia mai, e ere te hia te heito, te whao te I e tapura ohipa, e ani e hapi I te e mō mama, I he tapia te mea tā rato tāreini, te ohipa tā rato I te rawe, nen he rato e ho o, nen he rato e tapi he o,
I he pera wenoa mi tatatou mo pra mi mama. Awa i turu tot awhatawe so tua i amuhia tuhu. Irmin te piritura tau te pai hopea ananhei, te hi o mai rā te mo mamātoa, e hata o e piir ai rātou no ananhei. A haere mei paurua tatou i o. Te weito ara amura a paurua, te inuinura. I he hawaii e te mea te awahai. Hora hau hamata, hora hau opani. Hora au hamata, hora maha, boho opani. Ho e noa mahana. Ho e noa mahana tā mātou e rawe i te matiti ho e. Ho e noa mahana. E rawai, Irmin, ho e mahana no te... E te rawe e tra rā, tra tāpura o hipa, ai te e mātou e wha, e tāmoni, me horo anō. E harme e maruru i te apora, whare apora arhei. Aiwa matiti tēnei tō rātou whare inoa ai har mātou. No te mea mātou e pahat amui te hira ai hari i o. E ho'o te motehi au te mo mama. Wai te hoi o ere mo nirehei roa. Ere te whea patana. E imi toa e mātou i a rātou. E hapi toa mātou i a rātou. I hera wenoa tapura o hipa e mate ore e whaatura i te tore. Te wei toa rara, tā mātou mo hipa i rawe i te mateiti i rāterehia me tātou. Me te mo tapuru heine. Wa uperehia e rawe rei whare hapi rā. Te e mo tapuru no te mo prata mahine, ai te rau ei te ora rā. Hare te hapi rā, wo whiwhira. Nen hei tauturu at o hia te hare rira piti ananhei. ahuru mā pē tamari. Mea ta whare hapi rā o te tauturu hia nara toto a tauturu a te hauwhinua. E te mo, te iene, wo hamata mātou, te mo hapi rā, e whatuhia i te mo whaaro. Wo hare to ai o, e te hare whaahura mātou roto te seria. No te awha te e mo pa tapuru. No te tauturu tatatou mo tamahine, iar ohi a rātou taua maira. Maruru mai te imiri, Irmine te oe amir tu tatatou ia. O te au mea reito oe manao, tara rau potohia a te teime, te aturi ravo, te apu mai rat mo mamai tapapātu rātou ananhei, me te hora oi te pepe te atu, i te hora mha, i te hei, i te whare apora rei no te i oro. Maruru mai te Irmine. Maruru. Te anira mai har mai whare rei autu. Tau i tātou paro te perimera te te iomhana i tupu ai te maiti rā purutu a te nun a teina, e te roto noa te mo purutu i te whainine rā, e iau te mo tarena ohipa i whainine hia mai rātou, te veira, te parau no te aamu o te mo tāta tinito, o te here mai ohipa i roto i te whaaputo i porinetia nei, i te mo mateti tawatini au hanere onu ahurura, tum parau te ihap o hia mai e Jessica Duce. Te ie te mau tāp oi whahaman o nei i o nei te nun atinito no te mau whaaputo i ora ai i mut ai hora. A amu te ie matomit e hia i David Mux, hua ai no te ie motinito. Et il y a un canal pour faire marcher cette machine. C'est un honneur de les mettre devant, c'est nos ancêtres. À vous, les Tahitiens. E mea ahihia e a fauf anu rātou, o rātou tō tātou mutupuna. Te atataiti, te wharani, te tinito. O rātou te i haere mai, e rawait hipai o nei. Te por oi fauf anu te iu api, ia ai rātou no hea mai rātou. Te huru te orar ai te rātou, ia au hia i te orar ai te emhana, e mea ohi e rua i te emhana. La canne dans les champs. On va dire que la vie est beaucoup plus facile pour cette génération. Trop facile. I roto i te i af ano ati mauno te ap e mai tēnei te mo pot i te mo pro a David Mux. Te ap i nei rato te ahir amata mo te i whea i te whenua nei, e aha te orar ai te raratou e te ohipap ari roto i te mo whaaputo. Iau te moha ap ir ai te mhana wat atura ia e te ar a fof ato te nun atinito i roto i te a amo te whenua nei. E rawe a te ino te whaaho ir ai a mātou in ei to mātou mo te amur a. Ai tei hui no mātou e hahaere nā roto i te uru tō. Trara waf a i te treira, te huru o te ohipai roto i te mo wha aputo. La visite aujourd'hui était vraiment gratifiante. E mea whahiahia roa te ie tere. Wharere i te mumata api, opere i te noni ei te mo a amuno hea mai tātou, te hoipa i roto i te whaaputo. Distillerie, c'est vraiment notre histoire qu'on a partagée aujourd'hui. E wahi fof aroa te ie no te nun atinito. Te ie rā te e nei hui tōna prau i te imhana, nā roto i te ie whanhor a, te hin aru nei te tomi te Miss Dragon, i ata te ie mo pot i te a amu no te mo tupuna. Alors, plus les générations passent et moins on connaît comment se fait. No o te tau, no o te ui, e te mohia nei te tumu o te mo peu, e te mo oroa, mai te kāsan te oroa no te mataiti api. Chaque année pour la nouvelle année, et
Et aussi, on oublie comment on est arrivé sur Tahiti. E te mo e at o hiara ia tātou, mea nahi a tātou, I te ter amai, I o nei. Romerie est quand même une belle opportunité pour découvrir comment on est arrivé, une des raisons pour lesquelles on est arrivé jusqu'à Tahiti. Te hin arone o David Mooks e hameit e te i wahi ia ore tona pro e morohi I te pēno te motamahine tātou wariro te i whanhor a e raw ia no te haapu ei tō rātou taamur a e tō rātou hiro atumu. E no te whaopita tātou e ariwaro tātou I pari ho e tap ono te whahaman or ai te motaman I volontaire o te hia I te piti no te tamairhei o te hia mohia whahaman or a I te mo whaheu teito tamari I teiti o te hia atu ai roto I te ia tamai ho e te iraw e ian henhe te motamari ia I te a amu o tō rātou motupuna e ia ore tō rātou parau ia haamu e hia tumparau te hapo hia mai samteina ore. Wa mau te I himene I roto I te aai o te whati amar ai te whenua whrani, te tau o te pitira o te tamairhei, wa aro te motamar I volontaire I te whenua Afrita, I te whenua Italia e I te whenua whrani, ti tau hia e whaite I tō rātou aai. Alors c'est justement pour ne pas l'oublier que nous avons créé notamment cette stèle qui est là, qu'on a pu... Te tumu iai haamau mātou te iri I whaahamanor ai te motamar I volontaire. E I te whea mate e I te ie aai o te pitira o te tamairhei orera, te aai o porine tia whrani, ti tau hia, e whaahamanor I te arora o te iemo aito. Et oui, la Polynésie doit continuer à faire vivre les aito au travers de l'histoire, je pense. Ini ai nā toru hanere tamar I maohi I aro I te pitira o te tamairhei hitu ahuru maono I ore I hoi mei te whenua ai a. Te haamano nei o te rita putu I te mou ai I whaahitina e tōna metua whaamu. E nā otro e papau e hati uru tāra o tamai. E rea tōna whāti ara mai au. Te aho e teime. O whaatihi a ratou nā te mau purtia. Te nā ora rara ratou e pohoe ratou. E te rara teime. Nā o e vera ho e orumitua rito I aratou. Te reo I te whahuara te o. Nā tra orumitua, nā otro orumitua e tapiri mai, pātoa. E whanu me ne pōro te mō whaihau. Te mari volontaire, tape atu rato rima. Nā te orumitua heru, e pūre o non tātou. Pūre tu rato orumitua, te pūre no ara orumitua, ai te toi mōroro I muriso, haapoiri I turo. Te haapoiri rā, tara teime, Poro tu ormitua me tarai. A horo, e ria te horo tu raratou. E poiri, e te toare, me tāpea no tu rato murima, e porporo nā to te reo teiti tō. Horo no atu, e horo e, mara mai, e te tātau, mēre rai e te purutia. Mēra, I kia te tramu whea. E ria nā o te papa u, pero mōhua tāe para nā, meni tra papa u tō ue. Aita, me manatara ormitua, me pūei rona. Nā tu, papa u, me auro pe whaarona nā, no muriso no thāti atia. Ani e te mea, te motamata I, e pōro, tēne te vera pai te mo whea I te rātou ware maira, me te rāti tātou papa ui I whaau e mai a. Au atu pai mairi te matera te tamar I volontaire hope aroa o Ari Wong Kim, tā tātou hopo I ate imahana, te whaatiara I tō rātou aai, e iaha, e mo e hia. Traumana te paru whaopero e tātou e anō te iepom hanamhana I roto nuam a te miti e mamati unu tātou e ario whraniana nei, e te ruar anō te hope hepe tumana mata I hore e rata mai tātou e a pomonire tātou I wharere whahuei, me te pehoma te tam ara o tui terahora, I mai te tautu tam ara, te aruha I rai, pare. Ia whaahiti mai oe, te parau no te here. Ia whaahiti mai oe, te parau